kher tu te chi bai le vek ule mai ni som thum Sunday ania tun tum po Myanmar ram chung boina kal zel kan thlir ho le photanga soito ang khan an chan chin a ching chi ve chhodon tak tak ni in thil hi a hnok boi chho zel ria chan chin la khom po nuam lo thei khop mai kan channel min lut sak tu te hna thu dik tok lo kan thrilang cheuti kan hlau box sia Parmandi usa hian fake news atam em maya hei hian news kan update tur po min ti khotlai le deuh ta thina in mai zom thei ngot mai kan soifo ang khan h te po kha in thei chin chin min lo thlir sak ve zel don nia ti chuan kanin puiton ani zel mayanga keini pon thei to pa news update zel kan tum ve don nia chikha khopuin har satnan tok manilam khan chin state marlam chikha khopuya covid-19 ni om tak thok lama har satna thlen tu natna an neya mi zala in an kai to ti kan soikha chikha hi ramrit naya om ania kan parat nen hian kilometer som ve leka in nai anni tun hi an khopuya stay at home an puang ve meka a thei khram chuan pona chua mia lo tur an te ni chikha khopuya hian covid alo om tak tak ka hrikan mu takero hi chu mi som ni le pali hne na tang chowin alania hete covid-19 anan mu ta ka hi chuan andam noi in hian har satna thlen ngal der ni in chief nurse le lab technician lunza en chuan soi Myanmar ram abikin munhla omten engtiang takin nge har satna an ton thin ti hi kan riat thiam pui che lo mai theya nurse lunza en in a soidana tang hian ram ri le tlang ram khopui tam tak din mun chu kan riat thiam thei mai ome heti hian atia oxygen man ruale current te hi du anga man tur kan nei lo wa ka dam lo phur tu motor tak nial po kan nei lo wa doctor po kanin dai lo khop mai dam doi ina thok tu hi mi som pakhat tal om turan nia tun hi mi pathum chi kan om ati hei hi kan soifo CDM wang po ni ngei narin om CDM anti hloma wangin Myanmar ram chunga dam doi in tam taka thok tu te hi an om lo deuh vek reng reng ani pilunza en chuan covid-19 hi mi som ni le pali atanga an mu thu asoya anjinga tlema zual deuh mi pasari hi damdoi ina an enkol thu asoi bok kan palet khopui hi min da ta tangin kilometer som sari vela hla a om ania nimen lama kan soito ang khan sipai terrorist te lut lo turin na satakin an khopui thlen ma dai makia khwa tangin an lo dang to a nimen lama po khopui pon lama anin kapa tukin lam thleng khan an thom la re theilo meni somni le paruk lama tang khan sipai council lam chuan helicopter mangin khopuya hian sipai an lo da teu to boka khochung mi tam tak chu ral tlanin an lo om to ni CDF kan palet lamin RFA an thil dan chuan nimin pia meni somni le pariata anin dona khan sipai terrorist lam mi paruk an thi anti voin lama pon lain kap chhun zom zela sipai terrorist lamin ral thuam lian an man ba ka chau tu le kan ko lama tangin sipai an chop bel zel bok ral thuam le mi hringa anin thlau dewa wangin mundanga CDF te pon pui bom vesen du thu an soi ni in CDF kan palet lam chuan an soi ani ye tong tai pui zel teng u NUG point min that ral tlan te apui theita interim government NUG chuan har satna tam takara athei angin ma ala chho ve zela min that ral tlan te tran puina po eng tin tinemo ape thei veta an thom nu hak tur dam doi le eile in sil polin ti vel a thon thleng ve theita ni in min that lam news chuan an soya alom om khop mai NUG lamin an soidan chuan sipai terrorist te chet dan sual taka wangaral tlan hi min that lama hian sing khat le sang thum vel an om to ni ZRA ten thalai te training an pe nimen lama khan PDF Southern Command ten training an zo ti kan soito a kan chanala hian ti dim lam kan unaw te chanchin hi duangin kan cover thei chi thin lova apoi kan tia tran kan lo la ve zel don nia ti dim lam kan unaw te pon om mai lo ti tlai khonwa kan an threle a soilovata na pam mai deuh kan tia kan an zep te lange cholkar liam ta lama tang khan Zomi Revolutionary Army ZRA te chuan an chevela thalai te chu training an lo pe na sa hle to ti media lama an soya training an pek te hi tidim le Tonjang township huam chunga
thalai ti an ni deuh ber nia soi ni in ramri khoi mun bera emoni training hi an lo pena sa hle to ani tluang takan zo theinan le ramtana thlo tlin na an sual chua ngei theinan kan tong tai na kan threng don nia ZRA hi zomi nam sipai ania sangkhat zakwa somret le pariat nulamadin nia soyani Myanmar le India ram ria om mun an khuar deuh ber nia soyani boka hetia rama buai tak tak ma riat chho lama an lo din laya an din chan ber ni an soi chu India le Myanmar ram chunga zomi te himna le zalen na atana be ani bera India sarkar nen po hian inrem na an lo siam to a ram ri sipai angin India he nangai mai nia soyani tuna hian sipai zan hi velan om ni inan soya an vatlem ve kan ti mai thaya CNF kan soi tak te ang buk khan ram le nam veinaril ruwa wangin training kal an thanem ve view ngein arin oma tun lai hi chuan an tam ve le view to in arin oma ni ha kha khopui mu chu veng lama voin khan sipai terrorist lamin mi patni an man le ni in the chin journal chuan soi hengan mi man te hi anin chunga lu chila vaman tenelovin an leng vei vak an lo man ani bera tu ngen ni tiero an la soi chiang thei mai big lo transit township a sipai an rang hle nimin mei ni som ni le pako chhun khan second region transit township huam chunga kapong chia khwa sipai an luta khomi puite chu hlawin an tlan chena sa hle ni chutian tlan chia chu nunglama tangin an kap zui ta zel ani chu stroke vei mi pakhat telin mi pathum an man tun hi voi thum an lu na ani oma khochunga biru pakhatina soidan chuan in tina lutin anti chiat thei anti chia a vokli ar pon kap hlum ringot zela bu file tel ti ang chi ei thei dangero an la zel ani ati transit township huam chunga hian sipai te hi tun ma ai khan an rang zual zela civil mi te po thu zo fia po omlovin an man zel mai ni in khitet media chona soya khomi puite po hian an om dan turan rel fel watangai thuan soi veta ati pagan miuti ta kumumin ong anti chu sipai terrorist ten a in chung an kap hlum anu pui hinau pai mega ni le ngala an lain at omngot mai pagan miuti hi Mandalay region huam chunga omani voin me ni som thum chundar som pani le minute som li panga khan dalan tuemo ina report awangin sipai terrorist te chu khochunga lutin silai andapa thalai mi paruk an man nge sipai terrorist te an ina lut lo turin ina kala a hon du lo wangin sipai te chuan a in kong kharan kap tapop maya vandoi thak takin kong ka vengin alo ding vening chu kumumin ong chu apuma an ka fu kherani te chuan a boral tangal suipita township a bom voi thuma puak Rangoon khopui suipita township education department office a zingda rukhana puak phota thile hliam an omlova chundar som pahnia number 6 venglal office ma a puak le a pa fa pani in hliam an tuara ambulance in damdoi in laman pan pui ngal ti chuan chonudar ni le minute som lia number 5 le 6 venglal dohnin si ina a puak le a ina hian mian lo om lo hlo maya ati zia hle hetiang ani khata voi thum lai maya pu ta ka wangin sipai council security lampo an treu khop maya an duty na in fire department office ma kala piang an lo ti ding zela an chik zel boka ding du lo te chu an dim lo hle bok papakhat phei chu ading du lo nge moni voilinga lai an ka pa mase mukhat chowena fuwa a hliam po ana view lo tura anan ngaya mase an man nuin an soin sana sa khop maya office an nuk lut ni in mita mutu te chuan an soi tukin khan Rangoon khopui huam chung line township total fitness gym a bomba puak vele boka an ina tanga nai te ni wangin chin mi Salai Joseph chuan he bom puak hi an ina tangin phone camera mangin thla alo lavea chutia thla ala lai an mu fu khera wangin Salai Joseph chu sipai lam chuan an manta ani voin khan Rangoon khopuya YBS motora thalai ten sipai council thune in andu lo zia na satakin an campaign le bok KIA an che that chho zele tukin lampo khan sipai ke man lak bel le ni
7 Star News na soidan chuan nizandar khatle chan ve vel khan Banmau Township om sipai outpost chu KIA sipai ten an lak sakle KIA sipai te chuan an valu chila anin kap ngala heke ma hian sipai le police engemaw zat an om police engemaw zat an thia then khatan tlan chuak boka ral thuam le thil dang po la man talovin an hnu chiat nual ni in a soibok chutia an lak sak fel hnu chuan kembul hnai vel chu KIA sipai te chuan uluk takin anen khi khai vela ke matang hlalo tea ral thuam dan in pui an va muhlo maya hetaral thuam an lo da te po hin lak sak vekani tuken khovar ma dai zingdar ni le minute som ni khan Namun Township Police Campo KIA Brigade 9 noya Infantry 29 tenan lo vakap le boka darkar ni zetanin ka nuwa KIA lam chuan ne dan chang le tabok sipai le police an thinul ne soyani ti hian nizan lama tang khan KIA te chuan sipai terrorist te kem pani ngotan lak sak le ani ti in 7 Star News chuan soi MNDAA le sipai terrorist te chu tukin daruk le minute som ni pakhata tang khan voin ni lengin sian state mar lam kwat khai township lama an lo en kap le bok ni in he 7 Star News sen soi boka thile hliam omzat dik tak ala soi thei lo ati Sakain region kata lama po KIA an che kata township huam chung suipitit le hena khobul vela voin me ni som thum chhun khan sipai terrorist tele PDF anin kap le boka ral thuam anin nei that hlei boxia van nei khak takin KIA sipai patrolling an lo om nai hlo maya KIA lam hen PDF sipai te chu pui ngalin sipai terrorist te chu an tlom ta ani sipai terrorist pali an kap hluma pali dangin hliam an tuar boka PDF lamero thi omlovin mi panga in hliam an tuar ve bok MPT Myanmar Post and Telecommunications chuan aru ka ongai khak na spyware chu abun don tangei ni in anjinga thok tu CDM mi pakhat chuan a soya CDM siam tu zong zong te chuan MPT sim card manglo kham turina cha a thu soi tlang pui chu hetiang hini MPT na thok tu te chu nimin me ni som ni pakwa le voin me ni som thum khan MPT info lama tangin sikul no pangte sikul lu tura ming pek chung changa text message min thon hloma MPT hian sipai malak na an puyani ke hi MPT lama japan atanga naron thok kania MPT chungchang in zawain lo hria ulakadu Japan company KDDI Summit Global Myanmar KSGM le MPT hi thok dunin sarkar masa thok tu tenen na kan chun zoma na sang deu management level ang chi hi chu KSGM lama tangin mi pakhat le Post and Telecommunications anti PTD lam sarkar na thok pakhat mi pani kuta anda a CEO atangin Department General Manager thleng chu chutiang chuan kaltira level danga po KSGM lam le sarkar na thok dang anom tiu bok tuna MPT an CEO hi chu usu te nania sipai council noya secretary ni na chel tu ni sipai in internet an ti top lai ming sign tu kha in en chuan ama ngei ni ti in thremayang ani hi sipain thunei na an lak ma ret CEO ukhin mong tun ayan o tir khania MPT hi management level a hi chuan CDM an siam velo level niam dewa thok then khat CDM an oma chutiang mi an na atanga ban tir pon om nol mai CDM siam tu MPT na thok te chu sarkar na thok an ne lem lova joint operation na thok KSGM thok tu te an ni deuh hlom chung te chu thok tu pa ngai mai an ni awangin CDM an siam ta hloma sipai kut noya om tenan du an tir kwal vel du lovin an CDM ta ani ber MPT thok tu te chu voin thleng hian nuam ti takin an na an la chun zom hlomani sipain thu nei na apong la ka tang khan voin thlengin pel hlik lovin office an lakal charania chuan tuna hian ongai khak na khol spyware abun tan to don ti po hi thudik takani ramalo that le beisaya ral beitu tele CDM siam tu zong zong te chuan a thei khram chuan MPT hi chu lo mang mi lo ula ka duwa in thian te po in lo hril chong zel don nia ati kan video masalama khan zeldin thu bol anga han ngai thei mai tur China in Myanmar a it em na chan
Coco Island chung chang telin kan soi to a hei tuna chuan a takin a lo thleng le ta der mai China chuan Myanmar tui pui huam chung Coco Island lama bua khuar le tareng maya long chon na le airport lo nei diam to a radar changkang tak taka vu bokani Sipai Council in thu nei na pong lak nuin man mo diu main sian state of Myanmar le China in rina bul tan luin lui chunga kunglon megadam project siamin China chu megawatt sang khat le zali pe chuak thei hydroelectric project siam phalna apea kum somli chung China sarkarin atta angin aram leilung zong chu nei theile don ta ni Myanmar mi puite ma khwa thir ho lovin natural resources sipai thuak thol ten China hne na an thal le ta ni tin Rangoon region huam chunga Coco Island kan video masalama kan soilok to pokha dan lo takin China sarkar People's Republic of China hne na an mantir ti chiang taka hriat ani le ta boke mase he thu hi sipai council le China sarkar chuan an phana sa hle bok China chuan Sijin Intelligence Gathering Station hi Great Coco Island a alo bun reng to tiania hei hian Indian Naval Air Force tele kuat ti kan hriat ramli in zom heng Japan Australia US le India te malak na Andaman and Nicobar Island lama anral rel dan le chet vel dan zong chu abul nai te atangin alo khi khai thei vek don ani China chuan chu en thak na station mangin Indian Ocean chak lama along veiwa a big takin Bay of Bengal le Strait of Malacca in Karalong te po chu chiang le zualin a khi khai thei dona hei hian South China Sea tui puya hum hal na po na sa takin a pui don ani hei chu hilani lo Indian Space Research Organization Sri Harikota a omle Defense Research and Development Organization Chandipur muna hi an chet lak dan a hre chiang le zual thei bok nge yang Chinese Navy chuan Burma Navy malak na anga in chalin ruah man na lian tham tiu mai hi Coco Island a alo nei tareng ti mu chuani Sipai Council sarkar chuan China enroll na Navy post emo radar mang surveillance station emo hi Coco Island a omlo tina tang tlata mase civil mi zin veiwak om tamlo na hmuna airport lian tak runway zau tak le sei em han nei hi chu civilian ta na mason na tho chu ani rin omlo hle boke thokan don dan chuan tun nai te thathum chungin Myanmar Navy long lian tak te chu kartin mai Rangoon atangin Coco Island lama an kalin an ho reng maya Burma Air Force ta transport aircraft te po akha tokin an lu chuak tareng bok Coco Island hi thlerkar som pani velin zom khomania thlerkar lian pali vel hi chu azau tok veleni Bay of Bengal mar chaklam le Andaman Sea in kar che om ania Myanmar mi ten he thlerkar an thriat lar na ro chu dam chung lung in tang te da khom na mun ani thin na hini General ni wena sipai sarkar do dal tu Burma right tar lar tak mia tan tri na po kum som vel he thlerkara lung in alo tang to ni ani hi Myanmar literature award lo dong to English literature thatak tak War and Peace ti te Gone with the Wind ti te Dream of the Red Chamber City of Joy ti ang chi le khaburo tling tak lo let ling tu ani kanan soita duani chu Coco Island hi Rangoon region huam chunga township pakhat angin kuali kuma tangkhan anda a Rangoon atangin kilometer zali chuang hreta hla ani atir chuan thlerkar tangka le man tlak a pon ngai lem lova thlerkar bul nai vel hi longlian chol tlak lo khopin lungtau lot te chu tuifin ria ta tangin a lor fer furmaya speedboat le kai kuang long mangin anin thiar kai thina tuna ero long chol na changkang tak harbor thatak anita akal to te soidan chuan Coco Island hi anuam khop maya a hual tu che vel tuifin riat dum pol le van khi kol valen chama anwa in zoma zoram khovel ziak tu pukei vomanu pui pidari thil mu ang chi kha ani mel hle ani thlerkar som pani zinga kal phal mi lo engemaw zata oma number 28 Myanmar Navy base po heta hian om an sipai family tenen an oma sikul le damdoi in ba ka Buddhist temple te po mu tura om khwaljin te tan tourist lodge le resort siamania tourist guide somthum velin an vil vereng ani he thlerkar hi Myanmar king ho ta alo ni thina
Andaman and Nicobar Island po Burma King ho ta tho alo ni ve thina ni Burma King ho chuan Portuguese ho an lo man tir to a kumzabi som paret na vel khan East India hovin an lo op to thin bok Coco Island atang nai te kilometer som thum vela hla a hian India sarkar ta Andaman and Nicobar Island a om vea an khopui chu Port Blair ani British sarkar laka hel ho hi sangkhat zakwa somnga le pasari vel khan he thliar kara zel lian tak siamin an lo khung khom ve to bok China hian Myanmar sipai mai kor vo in geographically a poimo em le military strategic location a poimo tak mai Coco Island lama hian bualo khwar ngetta in upgrade na an thok ti hi satellite photo atangin evidence om tiu to ni nakin nuwa chuan Coco Island hi Myanmar mi puiten an chan le mayang ti po a hlo om hle ani hi Myanmar ram boy hi atir lam kha chuan thil fel ngal ve mai tura be seina alian hlea ma se kan chanala tang po kan soifo ang khan thil fel ngal mai ain civil war lam a hoi mayang tia mithiam zok te thlir dan po kha kan ti chuak zeu zeu to a tuna thilom dan han en mai po hian fel lam ain ram chung boina lam hi a nai ta zok hle ne na lang aram chung mi puite pon eng tika tak in do na chuakang mo ti in thin phudep tipinan ngak top ani maya andu pon du lo pon sipayen ral thuam manga thunei na lak sak hi mi puilam hian ral thuam vek manga an lak kir le angai don ne na lang bawruak han thlir hian do kan chunga rel fel mai thai chi ni po na lang talo tuna po hian tlangram ethnic nam sipai tele sipai terrorist te chu anin kap ti urengania PDF lam hi an training mek nia soi ani boka then khat chuan training an zo to bok ram chung social media lama phei chuan thathar tangin in do na hi namen lovina chuak tak tak to don ni in thua thang na sale hle ni ma se hi chu thu bel chian om tak po ni rin om chia lem lova thil om thei rin mangin an soi ar ta hluai ni na lang maro chu PDF sipai training chuak anom nual ti ero ha chiang thokhata an bitum tur lam an thleng deuh thup to ti po hi achianga hetiang thil neu han thlir hian in do na lo chuak tur hian reya rial lo mai theiani rengun khopuya chuan nizan lama tang khan anin do ta tak tak ni in Myanmar media then khat chuan an soi NUG lampo khan in do na lo thleng turata na lo in ma khuwa theu turin mi puya lo cha to a eile in le dam doi lampo an thei chen ma nia lo in dap turina cha to kha chuwangin in do na lo thleng turata na in buat sai thiam hi Myanmar mi puite tan chuan ti mak mo anita ni in alanga zoram chung le rampon atangin thei topin kan tong trai pui theu don nia ole INP mizo channel clear to 10 in lo beng war phale ngei kan be se kan channel min lo clear sak thina wangin kan lo me lo clear zel tur po in kan som ngal boka chu